Lon Cebu Imam Timur ang Kerubi Party no Jumesen lalu ini party po mo Sala isang script ito lang yung si Karong kami long live kang ratun doon pinitum kami long live team pen nili constituency dakti palo kon justement Honorable CM Dr. Tudiram Ronghang alangli public interactions ajay megalong sinitum da duigo noneli pige CM Dr. Tudiram Ronghang lamboy pipon bomlol alangli phankar jipon justament interaction program public program po develop rong rup ang arlu kisung ke boy puthak justament mail lang ring ka vipen chenglok medical subcenter ka vipen chenglok towar mesen ka vipen chenglok lahay huya puthak same angton ben memorandum ke submit ating alangli same lam khan pon bomlo la pentini ladak interaction program along honorable MLA Dorsing Rohang pen chenglok principal secretary pen chenglok secretaries pen chenglok officer atum pen chenglok MEC tum pen chenglok EM atum pen chenglok tourism in charge Saritesin hi pen chenglok penangan atum dang nang chitong dun lo council team pen sa nang chitong lo peni samjin pen stame pini labang so ja mek deng pon bomlo CM direction of program wang bomben pindah nilip ahawar matande nilip MEC konsidensialong kabangso asayan deng long topon Karbiang Autonomous Council CM Karbi Heromoni Karbiang Ngong atau Anu Pejintur Polia Panipura apor panu Taman gitu Karbi Pohupen Pajurban Policy Tunivila Karbiang Autonomous Council Secretary dan Staff Tumhan Antum Lauper gitu Rong Sabato Sitia tu Tapi kapre kalau gitu Tumhan Pohu ke Pajir Ponipan Sik Tunivila Lasoy saya Tum Lun Seto mereka kuat lun leh tu masih pun ada Karbiang Autonomous Council hati matu macam ni. Kecik tu rakam masai klan dia pan penampak kilong hekhe abang pu bang pi kumhan ang kami labang so abar sai long nangji pura Karbiang Autonomous Council iltum Karbiang long arata kopai Dr. Tudiram Ronghang alangni labang so CM interaction ratpen
kajingki kejetan labang so asayan teklong DC SP nona prangalang yani jintur ponja pan isi tetanan teklong pen labang ke isi alda masayang deng udah tung ir pon kita heluni pusi nili labang so sayang deng pan CM interaction labang so sayang deng pan nili jong pon itu si don wali pedang CM MLA MP council kejari tum teklong ulo heta election hut kasi sakalam kebekeng unia join ni mudi resong pan sakuri bakuri dan pipon di pura dan hang alang lining kemerha kelasan kali kebekeng unia dolang tapi kebekeng dolang lapen diri pan harpuna ketan ditam teko aprang sini tu honorable CM Sarapan curang ati malang li tuya jo bayi tak kebek dengan ta Delhi sego Home Minister pen kacik kita itu 125th Amendment Autonomous District Council atau pan cakong kipija pancen waida sedame tuweja lo Guwahati ni pen pini itu dan nilai pahawar arat pen cingkini ke tanangi cepare ni itu kimata pen nili pan kimata pen alangi nongi tu malong nanti tong-tong sih itu Richard Epson. Bapak ini turun itu pengantin tong-tong honorable EMs, MECs, ex-EMs itu revenue boleh setting ke, mana wes kami itu ke revenue boleh setting namanya itu wrong. Anu tinta cikin mereka posi, sotem protemo, dah ini panangan, sarkari nambaratum, amremen sendiri itu positif. Posi kado kaya itu tak ketonglo, posi ini tu pilih nanti kau pengen itu skim tak denkonnya, tapi rakyat kisumta, ciri pakai, nasi amen diri tu cingwatan dia lo, sarkari ini sih cingwalo, CM Interaction Program. With public macam almost in Darbiang long, itu 10,434 square kilometer tu, tapi na population sebagai 2011 census setting puluh te 968,272. Nono bangke baca po, note motamoti 12 lakh baca po. Asih 12 lakh abri itu arong taman po, almost in taman po. Asih itu 2018 income. Itu kitchen sila ke 11-12. Higiding doan upang sa tamin nili Franci ning karong lapen ningkang sama karong sinatumhan pajilig lo karong. Matahini apong ilitong kacinghanay CM Sir labang sa public interaction a program kacibi ilitong labang sa may Atau padunong, ilitum ladak na bang samay lang tum dunong, ilitum kapay kami kusinili puji. Kedam tanganingkan, ilitum 2019 naningkan, borpung nga hawara lang sila bason hot amay ilitum dupolo. Tapen pini, ilitum apan district 1P, halasohut, Karbia Dorbar amay po. Langkung habe alang li mahang getek arni abang sorry paciton si kami 2019 nanikan February at siklo 28 arni hala sahuta kalikan Samson Singh T that anniversary hala sahuta labang sa may bipolo lapi pansi pini ahamos titina long sa tami ito nilibhawar long sa tami alang li kizapon alang ni siya mamepen nili bahawar kita me project akan cilar tum tegulong lo dono tum ili tum halasohut BBDC tower labang so tower kami pen ajak ili tum kita kemang transportation apa tum sumpi kangjang kiso den ahut ili tum hospital ke ponangji dipuan bolahadan tower ili tum panang mathasi 2019 aninkan labang so tower nang selam pilo multiplicate as
sosial tangkap labang so tawar kilometer thongkep silurijan pen dak sanglangha da brisan labang so tawar na klem kilo dong kapen ilitum nili pahawar long highway pelotang te labang so tawar hello BBDC tawar hello sanglangha bridge pen kedam tang aningkan kilometer pho patang etlo pining sita me puthot kilometer proxian sanction elo lelot ben pielo contractor tum kamplem pomlo lason dakhat dili bahawar long kacing thor asai tum isi per isi ilidon thekdon long lo donato lake alangli kamatha mesen lapen ilito thang ahir jumen agipi nili bahawar sutame kacing thurnan kapre ahomosti ason kapre ahawar ason nili bahawar sutame paprangnan ko alang ni kamatha mesen ben ajak silitum na an kacing thora saitum thekdum longlo tawadet kalilitum 16 bedat hospital Koilamati along KGBB school uti program lak pokera ke thomben construction claim pomlo Koilamati along he nai atangka ke ong nai ilitum homosti frogpen mukadane lengkang homosti frogpen scheme ke the nai ke long ke ilitum hello donatu Borpung tarapung atawar kedam tang aningkan 2019 aningkan alangli borpung an humrilo halaso tawar awe kuano ni kisung gari kandoi pensilitum ha borpung an pali sitame alangli kedam bor ipen hadat pali si raratun pen cingki cethansi inglonga raratun kitu kisung ilitun nilip hawar long kedo raratun kitu kisung alam ali cicisi 2019 aningkan alane lamcak kipia teng pen uti parohini pen pinilabang so tawar kilometer pokera ke thom sukiola pen tarapungan nona kam allotment ki at pen on contractor dong kam plan bomlo pen artwork setame bolang soan plan tang at do donatum pini alang tum kipu gopila nilitum pan gari nang pinon nilitum adon tin bang kuang duma ilitum dat labang so sim sara program along itu nang dum atpu nang citong dum atpu alang li pana iru ki pije pan pini ongdong inong raratum tarapum pen porpum pen alang litum kilometer prokep an halloween pen alang tum bang si pini sim sara pana labang so may lang ang citong dum lasi lake katot kobe sim sari nili mahawar setame kapre hawar son khosi kacing thul celar bomlo donatum lasi pini labang samai puthot alangli ke phapon pini puthot setame nanglitum pen kacing ki kacethan apor cng rong asar tum ana hang et nang si pusalang nang pin khatlo nili theklong lo opposition pen ta chitong dundu pini labang samai long lasi ningarong pit pini nililam thi padingo elo Thank you.
sedang berne. Tanang itu maksudnya kan senang yang ke. Ada lagi nggak siapa? Tim Kerja yang long live, long live, long live. Tim Kerja yang long live, long live, long live. Tim Kerja yang long Jindabad, Jindabad, Jindabad. Tim Himachal Yamuna Ganga Uchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange আমি গম পোৱা মতে কালি আপুনি দিল্লীত আছিলে আৰু দিল্লীৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিধা ইয়াত নীলিপত আহিছে। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। নীলিপ সমষ্টিৰ ৰাইজক আপুনি ইমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে প্ৰভু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। ছাৰ, আপোনাক কিছুমান অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো। ছাৰ, আপুনি গম পায় ছাৰ, আমাৰ নীলিপত সদায় যেতিয়া নেকি ডিফুত যদি কাউন্সিল বেলেগৰ হয়, আমাৰ নীলিপ সমষ্টিত MSC সদায় অপজিশ্যনে জিকে। আৰু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিফুটো একে ৰুলিং চৰকাৰে গঠন কৰিছিলে আৰু আমাৰ নীলিপৰ পৰাও বিজেপিৰ আমি MSC জিকাই পঠাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সেই নীলিপ সমষ্টিৰ এটা কেম্পেইনিঙত আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে শ্ৰীযুত কেম্পেইনৰ আগতে আমাৰ নীলিপ ৰাইজক এটা আপোনালোকে বিশ্বাস দিছিলে যে এইবাৰ আপোনালোকে বিজেপিৰ সমষ্টিৰ পৰা এজন বিষয়া আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰি পঠাই দিয়ক, আমি EM বনাম বুলি আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। গতিকে নীলিপ ৰাইজ আমি আপোনাক জনাইছো, অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ নীলিপ সমষ্টিৰ যি শ্ৰীযুত পবিত্ৰ ৰংপি ডাঙৰীয়া আছে তেওঁক EM হিচাপে আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব বুলি অনুৰোধ জনাইছো। ছাৰ, আৰু 2 নম্বৰ lapen ke karen solar kado kita tolo aku berpung tarapung so kali non so pen konsili sika churu kangtu neli petian kan dipun kangtu ka chundiri kangtu la no sir neli to malo
itu mangjir 2023 kalitang Rosmi terang PG biasa Hemkin PG pun anta chen kita ke posisi ning dung ngilong cepatlah bolos rong farsango lagi ya prabjin kan lah kimpi dah dek Rosmi terang curo losa curo berpikir tapi apa yang kami tuan pinang ni ulosa ala karena bang ke non nili aprang chief minister long power minister central minister long kam dun la sohor memorandum pilo je Karbi Anglong je घर बिजुली पोला सो स्कीम दो किलिली तो ओला के जो पेन करेंट गिपी लो जे Karbi Anglong लो पेन बेस कांगलong पालum pet pen 80 crores uti sari kuria tangka sanction elo ko so hemsi nili ba konsensi elo karen ke lele ma alis na pino MEC tu mena tum chinkino na pena tum ro masar tum name na tum survey no na tum ame kar hem yong si karen ave plongte ake joy pen na tum karen loik po ake joy pen karen loik po Terus apa yang misalnya tuan pi momen kami kerja jatuh ada hanging bridge ni kami PG bukan kerja jatuh lah selain kami orang itu kami rumah konsul kan ada pinpura lo piloma iya loh sah iya lo kalau ke pinpura por ruida ngala anu iya hospital lah bang ke non ke dah bang ke kuti isira lak rokera isian skinon kim bon momlo apran ke dah ke 6 ni hospital grane lo non prabjin pen kimpon kotara pungalo sub center lapena kota ko dake ako 6 bidet laban ke apar panjam long kamela tak kimpon 75 ke tangelo daka lapen ke ako 6 bidet warda bage chuki hola PHC lapen ke ako elo mangke dake gambang non has contract pilo non prabjin pen tender call ko government pen la sub center mukha borjan lapen ke hiri lapen ke pangting pro lapen ke jongthai lapen udam teron arong laan ke proposal ke bicara lo kata prabjin pen tender call ko rahai kami sub center Doet po, la dulu belum dek kelasi, mau bangke, doktor, nurse, kami itu la manpower bangke tertulis. Lalu ke thomo bang nangi karju do, citini thuar lo, karju ta pinpur lo semua pen. Ini pulo. Ardi lo, servicing dia. Pinpur lo do terlain. Ini unepin la pen, la kau unepin, kacoro la pen, kardom pajil lo kardom. Pinidan nilip konsensi yang kangalong tim Karbi Anglong mati Karbi Anglong autonomous council pen nang tum pen cingki je thau nang lam je pecoy nang tum kisung alama puthani tum da ripon pen Karbi Anglong autonomous council pen ka pichun jia phan laso ka por ipon jia phan ni tum da angton CM pen cenglok MLA pen cenglok EM ke doan MEC ke doan, lapen ke secretaries ke doan, joint secretary, deputy secretaries, lapen officers ke doan. Jangan ton, nana tumben lam se percaya mai long, bang rapet, MLA dorsing rohang ke hai, EM surjong, Bharatiya Janata Party pen nanga cetong don, mai pu rolen giling ke hai pen danglok, ladang nanga cetong don. Ile to malong rolen tia ke hai laben Sunil Biswa ke hai bendang lo nada Karbi autonomous council secretary Sintaro ben cenglo secretary department 3 officer sudah datu edlo la sinar tumge nama pia pinpura lo la benana tum ngar judur alama putaran dalam tum tok yir pensi dalam tum na tum kardio lo ata tum bidet po laben Karbi autonomous council lo isa booklet tuji konsensi tim dame rat ko PPC genang jima arong tim tower pen cenglok school building pen cenglok kijunalang pen cenglok lapen ke field development pen cenglok open space pen cenglok akaprek daga na tung pinpura lo topik lo hola pinpura lo nito district training board lo nito chingwai ponpo MEC ke doan EM ke doan lapian ke netum dakching officers ke doan pencing lai po
kopi biasa yang si keklaim pon unjima party department kami itu ada keklaim pon siapa si kori pon po lapen gela klaim det penapi dana tu mai application yang piana itu aku naik tu mangdo si andi jok somji modal di norong sarkai than lo NDC pe NDC dak manglo scheme lo blok lo je tak keklaim thek dundi lason kali ni tum dana tu public interaction ke doan dame nawi tuma megam no sini to tendar koret pen andi jok ke somji bhan itu one scheme ni libawa lo ke deng pon rarang no sini to dak andi jok somponji lapen ningkani sembong andi jok ke som tangan tendar ke kor tangan ningkani sembong kapetang aja bansi bori pon bobusin atom ban pacini lo don mal itu aprang si itu non ajil ding klui pen itu kehang laso ajil ding klui pen kehang handbrake kalau so handbrake kehang itu along non pong ini tu main MP aprang join dorong pihak kehaita lam ninggi tumlo sida opposition ahoy pen selang lagi nike tu, sita alang lik cari raja, government cari pon bom, Narendra Modi ke Japon, MP, malah so MP si, ini tu mah MP, lah so MP, apa nama saya MP, BJP MP apa nama saya MP, Bang Farohini lah, Bang Sarikuri, 280 BJP MP yang bom pen. Bang trok siap kipi, labang trok siap lori sabong pen kipi inut vet BJP MP, lasong mong penetum kopai kipi jeletum dak omor sing tiso nilitum da presar kilo cingki tan pen ningjetun pen alami para warsai pilo je ajil di gue pen yetum karbelo tonomas konsil pen lapian ke Dr. Jupiter Ratna Singh pen senglok LK Lani pen senglok hola salam jak je artikel 244A Bharat Kachari aron ke tokda hola so ke tokda na implement pinangji pualang kaning je tut lapian ang partame MOU SC tum London jetawa MOU lapian ke UPS tum London jetawa MOS lapian ko song trokatom London jetawa MOS 2 lake phomta na implement pinangji lapian ang partame Dipu University campus tame full-fledged university ng pinangji Central University lapian ang partame UPC kap giununja tong pa MIL bang exam tet nangji pulahay lam nangji to report ile to omor sing tisopan mili bahawar ile to miri chate pisinang don malito don malito ile to nyong sing ile kaita puwe ningi sipet pen nyong si dolo pulong te ile to nyong sing ningi Nili nang pan ragamen pen karjuji le pen kachuri jalam teji koi lamati le pen pang cerok le pen khanari ke dama towar nili tu bachi the apong ke lain lo apong ta nili tu pan amen patheglom se kami mang anta le bangso towar ke chen chere kana jok nili tu ning bihe ka sonsi ke theglom la posi nili tu pan ning nang pathi le thojia phan la bangso towar la pu Bolpung tarapung na thule iklem ke baprap jin sangat thak niri to phan kandeng kwana asai deng pondoma pu si nang itu phan na karji nan hala nut kuri le boy te next thanlo otala pina nata sirikar tarahin pe ki pangre ga training no akar plan la la pena bangkai industry hi das is bol ke ni skar develop industry do Laga aprang sora kuno kakeron chot ko kadidera targa no la smart igrowal do atau kan subsidi pi ke war site ke pisi me tapi ke ala dexmi di ini laisi pisi me tapi na part bang ke tarbiang autonomous council pen ke state government pen tangkan ke lo komri masih kadori komo lasi
nilai tum central government pen tangka hang lo atu meeting khalan Bangalore lo meeting dolo amara central minister pan cingki lo Pavitra Margarita pan cingki pensi ada non tong sokor pan le tum 5 crores le janta pator tum si eklem lo 5 crores atangka sanction lo lasi non ke cingsi nang si garja alam bra karjo pot dak nili ba konsensus si la so scheme bangke dak klem pon po pangcengik po dak lapin ke agriculture ahok lo agriculture bangke nili tum aprang kame kipinain ke la kacuti kiara tum phan emitha ke char japji bulom te lake ini tum heseri thekam bor la so clean pe ne sipinai ye aprang ladar ne tum phong cheropen cenglo nili tum Pavitra piak hai nang japong ho borpong tarapong along dari tum damlo lada kami tum pipi hisok klim nang imalake kedo an hisok klim tum piar lo nang hang ana nang kembili disease ke labe nang poda nang yi pulong te nili tum nang pino nili tum ake joy pen akli ma hormone nang piya phan nili tum council pen bori konpo ke thobo bangke industry lasi industry bangke da aso eklem industry eklemi pulang te je da kabelo tor ko responsible na tum central government pen 80% subsidy loan di pidado lak ke jong sedang li nanggi pulang te lak nar ke subsidy lo la pen lak ni cipinang choji lahai scheme dona tum da ke industry officer sumda dolo na to apply nang po na tum da local embassy pen chingwai no la pen industry office long damo na tum lahai war sai ta doji lapen thidung guys industry nang biji phan ke non nitum nili methang mata non chief minister phan pulo da advantage asamlo non da asamlo nang invest prai aku tilok si lak kuti ke thomra apa tuji lasi Japan tumlok si jakerang ji atumi eta meeting dolo chief minister lo da Japan tumlok si kuti plikep atangka suri kuti plikep atangka nangka invest ya samlo lasil hai industry ta beda kipi pon je bansi bori pong ke nitum dak non ki thulmiari soi jang tum tame hoda kam ka chang li pen chenglo orenga war sai pen chenglo aka preka sai deng itu claim pon loiko next ke chai megalong kachetong itu macing hon CM sar la pen tim karbiang long la pen pini la bang so jai meg la chetong amei po hin pen karjudun kang tung abang ke la pusong sar nomor si bang ke la lo prangsi churon tung lo nilitum karbi ro sarame akemang akari nilitum kachesong pen council asor nang deng si nilitum aphan traditional village court la bang sob utak kami nilitum aphan bisar kendara cakong nang pipo na pot churo per piglo lapen ke hinia bangke nilitum nili bhawara raratum akido kisung ani dingklui pen borpung tarapung atowar kacheleng akisung do sege chelang jiaphan kachepon awar sai la puson kave nilitum akaningria kituk thepik sedame no nilitum aphan karbiang autonomous council lapen ke itum kachinghon honorable CM ke hai pen nili barara kisung ang chinisi ili dong phan kanghon pen la bangso scheme ke the nai bangso atowar ikipia pot ili tum nili barat katoko ve kachoro ang thai richa dep senang choro per piglo ke tho ma bang ke la pusolo sa nili tum karbirong sara mai pen di include in kan se kep ke choklo itum kachesong DVDC Traditional Village Development Council la bangso kachesong nang itum council pen nili tum phan lamchak ni bi 2026 aningkan April che global tangte nili tum phan la bangso DVDC na implement bibo bulo lapen ke nang tum phan council phan la pen sara phan kachining ri gelalo nili tum pini nili bhawar aradoan athengno la bangso lam wai daklar sapen nili tum phan ni phan pitha lapen la bangso lam theni tum phan ning thek lam ahok pen alam nili tum phan nang than tha pusunang le phan chorjilo athe bangke nili tum rong saratum stame karbiang lo angkang pia bang CM sa maka autonomous council atum pensi lang cari polo
la som so mos tinta emisia ke hai tum dolo sitame arong tinarong ke lang charia phate nilitum rong sar tum si chini la pe rong sar tum si chelang polo sitame bang sar palam theson ka je la bangso tv Media College Assam lang duelo la 16 media college along Dr. Dumnang pasta ilito phai bang jumpi la si non netom state government jingki bomlo de Ladakh non sub center ke bian block primary center ke bi lahaida ka philap je phan lapen manpower nang pj phan itu state government jingki bomlo athema doctor appointment ke karjono termas council pen kali asiliri pida state government pen appointment ki pita state government pen lasi hoda kan sidak toji lasi dan nang pj phan nang toi phan itu ta bori pon ko jorosa MPHC do Ladakh medical hospital do Ladakh में तुम सब centers Ladakh बंग के ambulance अवे पेनांग अर्जी दिखलो बोंता मिले तुम मिले अफा ना मिले का हम पेना जॉब मिले तुम ambulance का मिले लोग बोंदो लासों तक हाथसी मिले तुम लापु इंग्लोंग ना टुवार का वे सितमे तुम memorandum लोग मंचों बोंदो खाला सितमे नंगली non bang ke claim ponji phanang li bangda kon elo pot mili tum all mili jutna nang li phaming nang singduklo lason tak hasil tum penang an memorandum lo kijong pon ke long pon do non ke long an bang mili tum nang li phaming nang singduklo pon tala isi hini ne tum non long tu te answer se mili long ting tu do po kama tha pensin ni tum all ni jutna isi hini pini memorandum lo kijong pon do la to hilo long ji pote ni masaku अच्छा एजेंसी बंग कलालो चिकेला हाई स्कूल along teacher vacancy post alang 9 vacancy post do lasila bang prapjin pen vacancy post bang kapila gaji fansi yaitu education department on sim taro kai silang lo lapen ke state government pendilitum alada pedisi permission nangji ethe siliri ke state government pen sedang biji lasin itu claim bom lo Lasinor Prapjin pen mane Karbiangon total pangon pen 800 vacancy dola. Ethe lata anuga prek dewan pilong le right to education act parliament long pass det pen aphi ke as per NCT ya guideline teng pen je teachers claim ji pulong de lake tet to vet nengi. Laside tum Karbiangon autonomous council pen special tet ne tum dak bilo lasote pen tet ki pietuman sik dak lokal da tum mansi ki ponje pansin tum pori pon.